Pre početka videa želim da vam kažem da na mom drugom kanalu, koji će biti u deskripciji, imate epizode Yu-Gi-Oh! 5Ds-a, HD na srpskom, dakle još uvijek izlaze, ali pobrinut ću se da u što kraćem roku izbacim obe sezone, dakle do 64. epizode u HD rezoluciji kao što kažem, tako da. Više od 1000 komentara, više od 1000 psovki i više od 1000 pitanja. Danas sam tu da odgovorim samo na jedno, a to je zašto kanal Ultra više ne postoji. Ovaj video ste već imali na kanalu Bajko i ostavit ću vam link ispod, jer mislim da je sasvim odlično objasnio sve vezano za taj kanal. Ali pošto neki od vas nisu vidjeli taj video, evo mene nakon 160.000 pregleda na prva dva dela sa crtačima na Ultri da objasnim, zato hajde da počnemo. Sam kanal Ultra s radom je od 2008. godine, kompanija Ultra TV prvo je bila predvođena United grupom 75% i Luxorom od 25% koji je i stvorio ovaj kanal. On je i tada želeo da na našu televiziju prikaže ono što je i celom svijetu tada bilo popularno, a glavni razlog tome bio je vrlo jednostavan. Zašto da i naše deca ne gledaju ono što gledaju i druga? Sami crtači tada su se mnogo više vrednovali, nije bilo potrebno toliko novca za njihovo pravljenje, kao i bilo kakve licenze i slično. Zbog toga smo na našoj Ultri imali crtane Scooby-Doo, Ren i Stimpy i slično. Kako je nekoliko godina prošlo, na Ultri su počele sinhronizacije animea. Anime Princeze Sirene ne postoji na engleskom, dakle sva prava koje su imali na tu sinhronizaciju morali su dobiti direktno iz Japana. Naruto, Zmajeva kugla i Ninja kornjače su još od tad bili naglašeni kao besplatan sadržaj. Godine su prolazile i elektronskim svetom su zavladala nova pravila kao što su plaćanje ili neplaćanje materijala, odnosno licenci ili copyright. Ne znam koliko vas se toga seća, ali ja vrlo dobro ovo pamtim. Na Ultri su se u periodu od 2013. do 2016. godine po 5 mjeseci vrteli isti naslovi, non stop, stignu do kraja i onda ispočetka. Sam razlog je bio to što su godišnje loudworkovi, koji su tada bili neverovatno traženi i popularni, sinhronizovali kao ludi i cene su im verovatno bile velike. Sama Ultra je već tada imala manje novca i zbog toga je bilo i manje crtaća. Opet, pored toga, to ne znači da nisu bili dobri. Šta više, 2011. i 2012. godine prikazana je najbolja, da kažemo, playlista. Del Toro je u tom periodu bio jedan od najpopularnijih anime u Americi i Australiji, te je i cena bila snižena kako bi napravili što veću zaradu. Tada su prikazane Super špijunke, Naruto, Del Tora, Sirene, Zmajeva kugla, Yu-Gi-Oh! GX, Angela Anaconda i godinu dana kasnije nešto što je kod nas povećalo potražnju za kartama, Yu-Gi-Oh! 5Ds. Sad se verovatno pitate kako 5Ds kad je bilo i ostalih Yu-Gi-A. Pa, GX je serijal koji se dosta kratko prikazivao, dok je 5Ds išao dugo, baš dugo, sa svojih 107 sinhronizovanih epizoda koje su se vrtele ispočetka. Na sve to, za razliku od drugih crtaća, 5Ds, Sirene i još neki su bili na više kanala, dakle veća popularnost. Prošlo je 2-3 godine i Ultra je doživjela, nazovimo, prvu katastrofu promjena direktora. Izlazili su novi crtači, materijali sve skuplji, sinhronizacija sve bolja, dakle bankrot. Više se nisu prikazivali nama najdrži, ali bez sumnje i dalje je bilo sadržaja. U vremenu kada je izašao Tuesday već je sve palo u zaborav. Na Happy uveliko su se prikazivali samo parovi, a jedini kanali sa strane bili su Minimax i Pink Kids, koji je dugo vrteo samo anđelske prijatelje Jagodicu Bobicu. Izmena pozicija i studija sinhronizacije, sama gledanost je opala, sve manje sadržaja i to ne samo kod nas, već i u celom regionu. Čak i tada nisu sve kablovske imale Ultru, a kada je došao SBB bio je jedini koji je posjedovao i na kraju 2019. 1. avgusta Ultra je ukinuta i sa posljednje kablovske, to jest SBB-a od strane United grupa. Sada ćete vidjeti jedan prilog koji sam pronašla na internetu od Luxora. Ja sam osnovao TV kanal Ultra i danas sam vlasnik 25% udela. Tačno je da kao vlasnik vodim određene postupke protiv SBB-a, kao i krivične postupke protiv menadžmenta kanala Ultra. To i nije bila neka propast jer je uveliko kanal bio omržljen što nije izbacivao stari sadržaj. Verovatno su imali svoje razloge za to, međutim ne mijenja činjenicu da su previše puta izgovorili glupe stvari poput crtanje puno ružnih borbi i psovki koje nisu dobre za decu. Sada nakon godinu dana dobili smo novi kanal Dexi TV. Dexi koji je i u ranijim vremenima bio partner sa Ultrom, tako da vi sami povežite zašto se neki crtači vraćaju. Šta više, ne sumnjam da će se vratiti i ove sa liste koju ćete vidjeti na ekranu. Možda će i nove generacije gledati Del Toro, Sirene i slično, tako da se možda opet vrate časopisi poput Bumeranga kao igračke grickalice sa junacima. Pink Kids se također dobro pokazuje vraćanjem 5Ds-a, Kerora, Atomic Betty i galaktičkog fudbala. Sve u svemu shvatili ste da je Ultra ugašen te zbog svoje negledanosti,
te zbog bankrota, te zbog promjene direktora, te zbog kablovske SBB. I mislim da sam odgovorila na vaše pitanje da li postoji Ultra TV? Ne postoji. Zašto? Zbog bankrota. Da li će se vratiti? Neće. Ali da li će biti novog kanala? Hoće. Za još ovakvih videa ostavite subscribe i lajkujte ovaj video, također podelite ga. Mislim da ljudi žele da znaju zašto Ultra više nema, ali da? Tako da hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem.